C'est domogbe. Ma oko plagbe di do fomwe me. Ikwabo. Egbeo. Mina kendo wema lukiton. Bienvenue. Tonumi. Bonne arrivée. Mikwabo. Bienvenue. Wete wugusa. Yikochele. Wema lukiton edo wema atongo blu edo. Akoja wema yoyo si wema leme. Bo. Eledo wema atongo blu edo. Mwenda gbe wema leme. Emo matie. Bomo makio. Eno amo luki. Bono mo jan. Yebi jendo kodo Jesu pepe lo. Eyi minado. Luki si koe edodo Jesu weo. Eme. Esogbe. Eido. Sindewe bonu ekondo gode meo. Ndido egohu gan. Gode le biwi. Ndodole. Wema de leo. Yekuwa ndeoa. Amonu mi so luki si wema o. Epe down. But luki aka yi wema do po inewe wula. Ele wula. Mesedo si wema o. Ndo mo di omi na kotun lole. Luki je wula. Wema mo koto one. Oh. Nugbo. Mere modo fide. But wula tololole luki we wula wema mo koto. C'est domogbe. Minu mano pobo waso ye. Mi plamido. Mi so kolosi lesi wema ta enego ikame wenego. Mi mobo. Mesedo polu dole. Luki eyin doto. Mwaina mono mito edo gbe sedo mi. Ikale pon filemo si wema foto konukun enego mede suo minalemo ni koton. Mi Timothée si wema wula sedo me Paul wula sedo Timothée o medon apakwe tonu koton medon mi amorole edo kodo me yime bo do konton le o Paul do kodo ye boka juifule boka ka luki demer. Là, nous sommes domi 98, 88, 98, 30. Enewa kledole luki kui juifuo. Numi kai mesedole si wema besi taton afotonu kuno pogome o. Mina modo edo kodo weo enodo bo mi gosi file bo yi file. Eyi mere do kodo ebodo mio ebodo ede suno de mene kledole nyao emo Jesu le o azoka Jesu kwenu Jesu da gbaza meya. Lo ekablo merebo ekwedo Paul Paul na do ko pere ni mi he o mi na do le Paul de sunu ko aso pe Jesu podo wenu Jesu do pe o nugbo e lo Paul pe Jesu si de jurona di no Jesu we pe bonu mi kaka Galati nu lesi we ma o mi na mo le Paul do le Jesu de su ehun yewe ko emi ton klemi Jesu de su e donu emi o wa yo luki dole emi mo peto eyin peto edo te lobo mo le jegbon do Jesu jile o emi kan bi oyi bokale no mo lobo le ibatonu nu le lobo tonu le de bodo de u liegbe eyin do Paul kede wedo ko ni di omi ale Paul kumo Jesu bo aso he o le ekun yi dodonu o eyi dodonu mo esien mo me jiwenu ojodole me wazo podo Jesu pole o emo ye de dandan lobo kanu bi oye kale kanu bi oye ejodo imopo wa eye kanu bi ogbeto supo bonu ejiro na wa tanzo eno aso nu ekan bi o metemetele o lo no koye ple lobo no ade
nue ma si ku jlo ale o eno ade yesime lono to kanjito eido eka luki siwe ma kanje na monole luki kunyi doto kede ome elevonyi mwendagbe la to town lobo levoyi tanzo ato Se do mo gbe. Minu mano kpobo wa so ye. Mi kpla mi do. do eido miha mesedole siwe ma o besi taton ko aton nukunopo so ivivonu o o tanzo ato je si ku wa nu gbomo nu edo eyo etime lebo time liegbe to bena dondo ekuindo ewe wona luki we wona nu mo koto le o yedo wajijo supo wetenu eka wona we ma luki to eindo bi po meno wa sodo ma o ko jile sinu wona le me o we ga wewe ino so we ga nu koto ewe yin eji Jesu gudu o eblope kande foton pointon kaka waje eblope kande ko nukun aton kwega nukoton ne kwega we go enodo eji Jesu o eblope kande gban kaka so ikwe kanwe wecho ba awon luki si we ma o Se do mo gbe. Minu mano kpobo wa so ye. Mi kpla mi do. lo eido mi po mesedole siwe ma o sin fufonu o mi na modole oloma we polude ekado oloma o ene gudo o mere so ase otonde ya ponu lawon polu ton lede suo mere so ase otonde lo nu mo koton gudo a mi katu ganjidole o nuedo we mesedo piede do we ma won sedo meton apapo enu koton me o dada leron ekoro nu dosi wene gbokodo tagbadonu jifule kodo medo Jesu sewele taji omedo Jesu sewele opo yede we do tagbanata bo we nenu ekodo ekade o eji Jesu o eblopo ikande ko nukun atomo ne dodo ekade bo polu ido omo to me o eko jogudo bo ti won nele wa do Moulin Saint-Domi, 98, 88, 98, 30. Ma dede ma girigidi o wenu e won ma mo koto esra hu gan eji Jesu gudo o eblopo ikane ko a po o tateka yi ko tataji e do we ma mo koto me o tataji o e wa yin do eni dede nu leme liegbe lobo khledole nueinu bo Theophile se lobo dinu na e nugbo e bo nu yawli o eso lido hotataji o ewe Jesu Kristu vigbe toton ekpe gan e bo nu yawli o ewe indole lukina ta zogbendo mena hu e Jesu yin o jinu Theophile bonu nu e edi e o eni monukunu jenu mo koton me rezeze bo enablo mo afodide lede bo edi nunu koton de eblo esonu lobo ikanu bio me ni eton le me dodo gbeto dodo nu moton le ikanu bio nu we god eblo eto wi wale biwi nu aton god eblo ele wazoha me mon koton si mele bo mene ko fon gudo Kristu sentole ji jenu kondai chobo agusu Kristu sentole e wazoha o mene na do nu supo ni bonu ene o ena so pe hu nu e nu ya wuli o ene
Ngulanu Sedomi 98 88 98 30. Ne eklisu ka indi de klegbon do wema lukiton me wema lukiton ekle klisu gandole ewayin gbeto ekpe gan gbeto ekpe gan dobo gbonu gbeto ke ena gbon medile bi kwi medie o ewe Se do mo gbe. Minu mano kpobo wa so ye. Mi kpla mi do. ọ̀gá pípẹ́ tó ń zọmọ̀ ẹ̀rẹ́ hàn ẹ̀nà kúdó gbẹ̀tọ́ lẹ́sí. Tàbẹ̀ ẹlẹ́mọ̀ kílísù dọ́mọ̀ ádámù yọ̀yọ́ ilé pọ́ọ̀lù dọ́dọ́dọ̀ kọ́lọ́mọ̀ lẹ́sùn ẹ̀ mọ̀ta àtọ́gọ́mẹ́ do kílísù sọ́yìn David vi kọ́kọ́rọ́kọ́ ilé ẹ̀dọ́gbọ̀nù Mathieu sí ìwé mọ́mẹ́ hàn ẹ̀tàn kakakakaka sọ́yì Ádámù gan tí mẹ́tọ́ wọn yín lọ́lẹ̀ Ádámù wé gan Ádámù fúnfọ́nù tán Ádámù tó tán ewé yìí mọ́. bọ́ ẹ tẹ́wẹ́ ká yín kpọ́nbọ̀ mìíràn yìí sí ìwé mọ́mọ́ kọ́tọ́ mẹ́ ẹ sùn pọ́pẹ́dé lọ nàdọ́ kí wéde nukọ́tọ́ wáyé dọ̀ mìjà nìde sí dọ́ba gbé ọ àlọ́ mìjà kóde àdọ́gbé ọ ìyàpọ̀sùn ta kpọ́ngbó ìgá lọ́gbẹ́tọ́ sùn pọ́ fún àwọn pátá lùkì síwèé máa ń bọ́dọ̀ lé sùn ta kpọ́ngbó ìgá sùn pọ́ dẹ́mẹ̀ lọ ẹ sọ alídẹ́bù wá pọ̀ yonu ètò jẹ̀wé lùkì ọ àzọ mímẹ́wẹ̀ ẹ wà yẹ sísè mẹ́mọ́ ò tó ń dò pọ́ká ẹ̀kọ́ nu eblo àzọ mọ̀ kọ́tọ́ yẹ nuwe gọ́ ẹ̀mí nàdọ́ yẹ ọ ewé yìí dọ̀ ẹ dọ̀ Jésù dẹ́mlọ̀ dò lùkì síwèé máa mẹ́ ẹ̀dọ̀ kó gègé tó Jésù bọ̀ gbẹ̀tọ́ ẹnu blónú mọ̀ nǹkan tó bọ̀ ẹni ó ń sún bọ̀ gbẹ̀tọ́ gègé tì lóbìnrin Jésù kú ìmọ̀ wò ó. mìdọ́nà mọ̀nùkúrú jẹ́wọ́ kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ dọ́lé Jésù ọ ẹ̀yìn mọ̀ ò dégbédégbé lò lẹ́yìn gbẹ̀tọ́ dégbédégbé mẹ́rẹ́ má mọ̀nùkúrú jà númọ̀ kọ́ tó ń wà ọ́ ẹ̀yẹ́ dé sùn ẹ̀ sọ gbẹ̀tọ́ bọ̀dọ̀ lẹ̀ fúnra ẹ̀ dó mẹ́sẹ̀ tó jà ọ́ sí mwedagbe ewulayo ekele vandole Jésù ọ mọ̀wẹ́. Ngulanu Sedomi 98 88 98 30. gbẹ̀tọ́ dàbílì yẹ kú délẹ̀ wájẹ̀ dídọ́jú ìpèdè lẹ́nu dọ́lé Jésù kún dá gbazawe kún wàdà gbazame o ọ̀yìn lẹ́fọ̀ fanu kún tó ìbúdọ́lé ẹ̀yìn dọ́lé mẹ́rin dọ́lé Jésù kún wàdà gbazame o hùn mẹ́mọ̀ kọ́tọ̀ ẹ̀nìmọ́tẹ̀rẹ̀ pọ̀ gọ́tọ̀ lọ o hùn Jésù ọ ẹ̀yin ma ò dégbédégbé bó lẹ́yìn gbẹ́tọ́ dégbédégbé mẹ́rin máa mọ̀ kó jẹ̀nu mọ̀ kọ́ tó ń wà ọ́ ẹni sẹ́pọ̀ mi ní àti mẹ́ni. pọ̀ ẹ̀ka ìdọ̀ Jésù yìí ma ò dégbédégbé bó gbẹ́tọ́ dégbédégbé ọ ní gbẹ́tọ́ dọ̀ wọn nù èé wáyé ọ mìdòrò àpéjọ bí ma ò dọ̀ wọn nù èé dọ̀ yẹ ọ mìdòrò àpéjọ gbọ́dọ̀ nìyà. ẹ jẹ́ ìkasọ́ alẹ́ dọ̀tí mẹ́rin kó Jean Paul gbẹ̀wú ewé ló mọ ojú tán bó ló fẹ́ kótó lẹ́mẹ́bọ̀ mi tó ló gbé tse síwẹ̀. noé Estelle Chibazo Musa náà gẹ́gẹ́ wíwí ọ ewe no se yele lolo de kaya vile sime edo ma to gbenu mi bonu afita ni Se do mo gbe. Minu mano kpobo wa so ye. Mi kpla mi do. Ngulanu Sedomi 98 88 98 30.